Bismillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Jektaru divesa Imam Ahmed rahimehullah kajalko ek puro mudro em pobožno manush hem kavakirovleski. Ja šejh, alum ki tute nasihatite kereman. Ja šejh, vakirmange sova ilani me tekeraf o manusha mate voznemirinen. Sova ilani me tekeraf o manusha rahatite mukenman. Asandilo akava puro manush hem vakirga. Ja imam, ker akala trimbukja, onda krahati taro manusha kaove. Prvo, kedi god o manusha karo demtu tartiro mali, tartiro barvali pa, kedi god karo dem tire pare, tu de olen, hem maot bin olen. De olen tartire pare, amaro de olengere. O manusha mangena telen, ама на мангената ден. Радостна е тане ако лиле, ама тужна хем нервозна ако динге. Чепкин олен свугде, само ки джеп олен грима чепкин олен. Дуито, кеди год оманушака перенко паро хали, хем кавенка хувенко ти рудара, ту поможин олен. Али коисто хали кеда тука пере, маро де олен дар помоч. Соски кеда помоć олендar родеја, олај недостапна, наштите ракелен. Хем трито, мук е манушен нека гибетинентут, нека уврединентут, нека дукавентут, нека провоциринентут, нека акошентут. Ту цело време само терар тирошеро, шун олен, хем мајран оленге. Кер сабри косаодова. Онда ко Имам Ахмед вакерга, ја шейх, акавача чипнаски буд паро. Онда дуито пути асандуло, акава пурен вакерга, ја имам, набиасалило панда савко мануш ки дуня, кова чило, рахати, таричип е манушенгири.